Mga pagarian ko Allah Ta'ala agyang kaiya masa tano di tano di ka pamuasa sa agyang kay ulan-ulan Ramadan natarimaan rakatan o Allah so mga puasa tano tarimaan rakatan o Allah Ta'ala so mga sambayang tanwa paliyugata na gusto mga sambayang tanwa mga sunata tarimaan rakatan o Allah Ta'ala so kapambati at tano sa Quran langulanguan apiklas yan ang mga simbatan sa iku Allah na tarimaan o Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sa babaroon na dudan tanwag yan kay bendingan mapipikirakan ayatan o pagusahin. Sagyang kay makampat oras. Naino ka, kanabuba ka no panggagaan, kanabuba niyo mapipikir ang beling kano ka ang kano makambegr. Nga no makapamaninda. Ayaw to abendingan tanong na anto na ay panganal si kukulan-ulan Ramadan. Mga pagariya, anto na abas sagyang kai kaplagadir kita no kukulan-ulan Ramadan. Bada apatot amakanal tanuron amanunumpangon na adan mababaloy paliyugat terketano itano ang mga Muslim ang mga pagaluin tano paganayron tigyan nata'arrufu bi khasa'is Ramadan wa mazayahu ginani paganayron kailangan do katano makanalatan igiradi ka di imam wasana udah katawing kasi nakapakai ama kasih silay ka na ilang diketarima supuasan ka diketarima pagapaganayro na tingin na kailangan akatukawan ka maswa ka makanal ka naswatingin sukababaloy o Ramadan asa kanya nabi khasais sa kanya na tindus sa ikulang-ulangwan ang mga ulan-ulan tindus Giyang kay ulan-ulan Ramadan na makaisay sa makasagad ko sulad o saragon. Tiyan aswatigiyan so kababaloy o Ramadan at tindos na kailangan akasabutan ka maswa ka sabab sa innahu ruknun min arkanil Islam. Ayatigyan asaba panaso kababaloy o Ramadan at tindos kakagi bieloy sa kanian o Allah. Bieloy sa kanian o Allah amin arkanil Islam pada si ala khamsin syahadatu an la Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hijjul baitillahil haram wa sawmu Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. So sabagi natin ginatono to miyari ba to wanta kada giyang iya hadith na aden isa aya kapaka uukitian natigian bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa hijjul bait liman istata'a ilaihi sabila nambida akapaka uukitian wena makapilagi dagi yang utambida akia paka ukit ilapiatian Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam pianaragum balay so Islam na limatiman ang mga pula usyan. Pagampaganayro natigin na sukasaksi sa mata-mataan ada pesimbaan abnar asalakaw ku Allah. Nagumata-mataan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallahu ta'ala. Aya ikadua naswatigin suki pamayan degen si iku sambayang. Itunain si iku sambayang
Yang nga nakipamayan dengan ako sambayang, o di nakitunayan ko sambayang, naginan suka panggalubaganggang. So kaya ikatalo na so kitunayan sa iko zakat. Kibagan o zakat. Sa manena, ada na mga tao agiga baganian sa zakat. Ada na atamukian, dapat na mau masuk saragon. Akakuiron sa zakat na miyaw masuk Ramadan na ini una niyan suka bagay sa zakat. Na mimbeloy ako man na mau masuk Ramadan na pambagay sa zakat. Kaaya pa na marian roonaan mala amakwanian abalas. So aya ikapata na so kapanay haji sa Baitullahil Haram. Kapanay haji. Aya tigin ikalima na so kapamuasai ko ulan-ulan Ramadan. Sama na ya palaya tano di imam wasa. Miya padatano si ko mga tao miya siapian. Sorokon o agama tano agama Islam. Palapalaya tano ipasabot so kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Urian yan na palaya tano di imanang bayang. Kau pa makabaada na pasi seminar adi pasang bayang. Nakapadi-padibo na panambayang adan. O kapadi-padibo. Ilan iman giraw ka na wa astaghfirullahaladzim. Upama na adan na pasi seminar adi pasang bayang. Naya sumbag na uway. Adan. Sakan na duwati man na miyasi maakanon panganita ko Allah ta'ala turun siran ko Abba sa katawro na pa si seminar adi besumbayang miya kay didin kapag hindi mga sobrang to ng pulo idido umiya ka 70 pa senior no to wina upagilaya ka na di ko kataw na di mato akiran kibubu. Na upama nang giraw nga ino di makapasumbayang ka dudunon. Sana margna. Nang giraw nga ino di makapasumbayang ka maninifas. Imposible. Pendawan niya na lebih yun apsa kita ko. Oh? Kuha. Lagi di kira seminar tanu sa iyang utara ina base sa kay Haja Junaid. Na palalagas so tawa po si ina sungro. Hindi maragano na ako suka sembayang. Mas maragano suka sembayang. Ikaduan ada kasi matano mga ustada sa Quran na di sembayang. Maluyo ko man pamipigiran na. Na ada na kailain ka di imangan dao. Sa kabatiya sa Quran na suka nukunin at akong tekson. Na di ba suto di isimbayang? Kada miya kay sirakan o kapa kaya mangutik sa ko, uy, kapa kay. Igira ka na ba ka di isimbayang? Na umana mo masuwa ka to na kikisang kaon, umana mabata na so abadas ka. Na makapagabadas ka, natangguang kaumbo. Na may pa man nakakumasok ka pagabadas ka, kikisang kaumbo, tingin na inaaliman na miya po sa kamrakan. Nagyan ka babalinin na di ka punggulaw, lakang mapusa kamrakan. Sarwarong salungan na di ka din na di din kabatan sa abdes ka o. Kaya nung kabakisa ka makapagabdes ko, salungan. Mangori pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na ya, panganinta ko Allah ta'ala apiyas sa mga pamilya tano, amadaray no nan sasambayang, namatayo diran sa kasambayang. Ito na ilalawang ka di seminar, adi ka pasimbayang. Ito na ilalaw, adi ka pamuasa, adi ka pasimbayang. Miyang karagaragan sa kapuasa. Iya kapuasa ini na margan, ati kagagang ka na iyang ka di kagagay kasimbayang. Aso kasimbayang na kerenggayan nun alawas kay iramiya gabadas ka na pagkasuti kapan. Ayam mababaloy mga oripan wallahu ta'ala. Ikadua kailangan ama kanalatan naging utatigin na ta'arrufu bima qasidihi. Suka kanalas ko mga antap
ito na antap. Si eko, di tano di ka pamuasa. Ito na antap. Agyang ka di tano di ka pamuasa. Ito na antap yan. Inuro ka tanwaya, paliugatan. Yang ka kapamuasa na, tano diniwa ka na balang-ulang na mga tao na bon ini paliugat. Kaso kapamuasa na api ang Muslim, na upama kabadara o taaidid na kanabong paliugat so kapamuasa. So kapamuasa na upama ka maliliwat so tao, mabubuteng so tao, na kanabong ini paliugat so kapamuasa. Upama ka saka, nasisiir ka so bisita ka, na kanabar ka paliugat so kapamuasa. Upama ka baka maninifas, baka gupa na mimbawata, na kanabar ka paliugat so kapamuasa. Mangoripan wallah, pagapaganay inaluitan to kailangan suka kanalatan ron na anto noonon sabab akagigyan kay suulan-ulan Ramadan na mababaloy as kaniya na tindus ko 10 agudua ang mga ulan-ulan. Aya ikadua kailangan na katukawan makanalatan na anto na'y antap sa kababaloy o Ramadan ini paliugat so kapamuasa iron na paganayron sagyang kaya tigiyan ta'arrufu bi khasa'isi Ramadan wa mazayahu so kababaloy niyan at tindus kulang-ulangwan ang mga ulan-ulan na tigiyan na as-siyamu tarbiyatun littaqwa. As-siyam tarbiyatun littaqwa. So atigiyan so kapamuasa iko ulan-ulan Ramadan na pad sa iko mga unayan ukit akapagsinanad mananggila o ginawa si sagiyang koto akapakasulad o kalaka sa iko puso o manusia. Ano din tanong? Tigyan na asya mo tarbiyatun littaqwa. So atigyan so kapamuasa iko ulan-ulan Ramadan na padasi ko mga unayan ukit akapagkasinanad o manusia kapag kabeloy niyan amana ng gila sa dusa maana apakasoladon so titu-titu kalakas si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ada na mga tao ipagkalagyan sa wala ugi na kanabang makasusunod sa iko puso iyan so titu akalaka sa katao amanguda yung otawa sa katao amanguda na miya nagyan na ada na asatiman ingad adi ipupasiwan o mga tao sabab sa miya kapiapi adarpa na lumiyalag na sumiyong sagiyang kutuwa ingad. Isa miya panutul na aya inilalagyan sa kapasungian nun na miya kapiragawi agiya makaumaw na inisino dito. Ito na sabab amin italing umangkasi. Tigi na miya nagkakana miya kapia-pia niya di ipupasiwan ada na pangaileron ang mga pipiya. Pagkapiyo na ginawa ta. At tiyaluan o dato sa mga wasirya. Tiyan nakuha kano sa isa kabaso aig. Amin niyo maso isa kabaso. At tiyan sa giyang kay amanguda apag ikhlas ka. Ini batugyan subaso kupalad amanguda to. At tigiyan ako mga wasiryan, mga orobarang yan na unod tiniurakan. Na pupasiw niyo din sa giyang kay adar pa at ano kaaniyan na may lay sumapi ang pagilay. Giyatigin na giyang kay abaso at tataguan saig at inibatubakan sa paladiyan na pagilayan niyo na oras ada na amaududun na puta iniyo din sa ulo. Na mapasang. O bumapangandu niya, napakandu din niya. Na kaya din niya na mapangandu.
Napakagaan ng tanan, luminius sira na ini pupasiwiran. Namiyak kadakadakal amapi apagilay nun. Nakagi makapasada silang pupasiyo. Namiyak ang makudato. Natigudato inuay da kaputa isaulo. Natigiran ay hidato na daadin amiyaw dudun. Na inisaan yan. Ino da amiyaw dudusi. Natigiran na so dia kan di kapupasiyo na din na milayakan amapi apangilayin. Ayamu atigian na matatago sa pamikiran akan na penanggilaan akan uba ada na amis sibu amay tubu sa iyang kay aid ka anak ko di keputuli saulo. Dada natigian na aba akan miyaylay amapi ang pagilain. Kaya bu matatayudakan lagi kapanan naman Maria kanon sa dede na amis sibu sa giyang kay aig at tatangalan ko baso amay takbo. Anak ko di keputuli saulo. Napitiroon o dato. Tigyan na sa kami man namiyak kada sumapiyas siya pagilain ugay na di kami ron mabibimban kapimbi at kami o Ramadan kumiyak katalo pulo gawi. Na imanto na taman ko kapag paginatawami na mambibi at kami din o ulanulan a Ramadan. Ayat tigyan na apatot namiyak ako ka sandawan apanang gilaing ka uba misibu so pangilaylayan ka uba misibu so puso ka uba misibu so pamikiran ka o tanday o kapag paginataong ka ko dunia ayamala nasuulanulan a Ramadan. Pitero o Allah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiyawag Allah sumia maratiya. Mia maratiya na ini paliugan terkano suka puasa salagid isen. O kini paliugan tanon ko sirano to amia nga ukun aniyo kaang kanong makapananggila. Inuro katano ipagpaliugan suka puasa anta na makapananggila. Anto nagyang kaya kapananggila. Hindi mabesi sa agyang kaya kapananggila na anto na besi kapananggila. Anto na ano ni mababaloy apo ng gilaan tano. Tanay mababaloy apo ng gilaan tano. Naku na answer ka no na. Tanay mababaloy apo ng gilaan tano mga pagariya. Ubata makambal sa di makayon si iko agama. Naku na, dapat ni mata oronsan. At imiagistip ko ba, lo Ramadan kanon na piyagusay din anto na itakwa. Tunanon miyak kalala. Amasisinganin sa giyang kanan akapakasulda si eko takwa ko mga puso tanong. Ang tanong makapananggila sa dosa. Kau to napinasan niyo kung suwan sa riwa ito na pan miya nga kukuha ka nuwa mapiya ito na ikapananggila ito na ipananggilaan. Apa maganda? Kanusa. Ato na ikilas siniyan. Para katawan tanong. Nakaw to.
na malutanorun na maloy. Panganita ko Allah Ta'ala tarimaan po Allah so mga puasa tanong agus so langulangwan apiklas yan mga simba sa iko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanod rin niyo mga uripan wallah isa miya aloy agiti pagkambuatan o piklasyan ang mga dusa. Napagampaganayron na ayakatero. Ayakatero o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kay atigyan panang gila iniyo. Pananggilain niyo supamaka binasa. Paganayron, apaka binasa, nagyang koto at tigyan na al kadib, maana aso ka pamukag. Aya ikadua, nagyang koto al ghiba. Ito na ghiba? Kapamaganda? Nabot. Niya namin masuk kapamaganda. Ilan man miya aloy at tigyan aaya katitimuan ko kadakalan akan dusa. Importante akapananggilaan ino ini paliugat sa puasa kaan may paliugat utaw sa ginawa niya na kita palakan niya nakiginang kaniyan si kulang-ulangwan apimbarang akambaradusa na aya kadakalanon si iku mga bai nagyang kay atigyan aya pagampaganayron na al-kadib maana agyang kuto atigtano kapamukag na ayang ikadua mga uripan wallahu ta'ala nagyang kuto al-ghiba tigtano kapamaganta saden sa mapasang ikapamukag nagumapasang ikapamaganta na kailangan akaganakanian na aya ikatalo nagyang kuto atiginaan namima maana agyang kuto atigtanwa kasuruyan no na aya ikapat amiya aloy si nagyang kutuwa albida maana agyang kuto alang-ulangwan apia makasisingay akatero maaalos sudesan agyang kuto akatitam parasa tanay pia kasisingay akatero nagito magayon na yung kanuruwa agyang kuto akatim parasa na aya ikalima sagiyang kaya pagkambutan umala akam beradusa panganita ko Allah Ta'ala makalidas tanor naging utatingin na sab aya maana giyang utas sab naging kutuwa tigtanwa kapamaninta na miyak kalalaanan adusa ira pong giraw kakiyaso-kaswara na iya masusu agway ukuran din nabanga di katay miya kalalaanan adusa ay maanan asika din di masusu at ako Allah tapi yaman ikabay aka amaguran na udi bupa kauran na wallah na di din muran na nagira so aya kukuan niya na kasambaran niya nakapamaninta ira na miyalay niyan supagarin niya na miyatiti din niyan mailay tingin na do miya to nagumura ka miya tidak kan sa kamaylay ada pa man natin ginay do miya tipu din niyawang ka ada kan na miya tagwi ni kadaliakan sa ka agito na pagpamaninta ada pa man natin ginay do tiyan na ang katibula ka panganinta ko Allah Ta'ala makalidas ka na ron
Aya ikanan mga uri Allah apa kembuatan agiang kay kandusa inurakatano ini paliugat suka pamuasa ka antano mita pelaka nagiang atina al-fahsya maana agiang kutua piyaka gua de anto na yung bida na piyaka sisingay agu piyaka gua de tunay bida na piyaka sisingay aku sopia kagua-gua deh. Nanto na bida niyan sakanusan, sakasan nanto na bida niyan pia kasih singa aku pia kagua-gua deh. Am lagi deh. Leno ka assignment iwan anu. Ayah bituan sapia kagua-gua dan ada taragi yang koto akatero ayah dingka di ipanaroon na sopekulaulani wanderu dupa. Ya katana. Nah ayah pia kasih singay na makasusunod sa lagi yang kota inaluy tanu akatetang parasa. Agugiang koto aka pepekadelaga sangari ika agiang koto ada abanian kipantag. Namanya pakasenggaya iyo antak ada. Mia kasenggaya oh. So ayah ikapito mga ori panwalla nagiang koto atigiana azur. Tunay mga na azur. Yang mo tuwati kita nung kapender pa kasi ko der pa aya gagalabok kanon na kambraka. Kambra ko. Nakamba ka sa si. Kambra karkatano. Bidan sudi maritis din nagugyang kana na di imbraka. Agiang kanan tigetan wa kambra kana agiang utabesaw na isa akambekas na ayamaan akambekas na berang-berang den atutul apa penutul niran sumia nga uulaulairan pamana giang utamia ula-ulanian na dinian di ipanutulen nas mapasad na suminga asiran. Ayat tigian kawalo nagyang kotoa lian maana akapratarata to nagyang ganan akapratarata ginaden so maalusudun so kapamagumbata nato na mabibide niyan piya kasisingay piya kaguwa-guwa di imratarata to na basi di imratarata lagi diyan nakatatang basta kadini yung kasasabutan ati miya kapira dun na yan adi ganaw dun di seminar adini yung ketanudan aya di imrata-rata na aya lagi diyan sumabay na ada rudupayan natigiyan si iku mama imanto na piya ka haramakan sa ginawa ko kalagi dekaden ilaki akan datar kaden iama ada tarmamu untuk umama tigina imanto na mimbelag ta den tiala kakan sakaden satala ketiga kadatar karakan den ulikod iina iti bituan sa di imrata-rata aya isa abaya-baya dia na suka penggiraw umanga mama tigina sempakanakan si ina sa pintu aka api demanan amia kalala adusa nah si ini yang pada pagmita sa pintu akaaba naginan mababali amia karat-rata pagapun sa dila manusia ya sabutan ni udah para pagkasabutan ni wanto nagyang mga maranaw tano akatiru aditano panagkasabut maranaw ka paranaw na di nga pankasabot so katiru ka meranaw so ayamuri nagyang ngay atigyan al istihza
mga na agiyang kutwati tanwa kapag isuwiso. Giyang kapag isuwiso na makapupuunanan sa eko dila o manusia, di niya di ka pa mag-isuwiso sa eko datarian. Na miya kagiraw sa mga kangudanan, ito na doon ikapag isuwiso. Apia sumiya kay din na di niya pamaan na ano? Tanay kapag isuwiso. Naku na, antay pa ka buhiron sa ibarat. Tanay kapag isuwiso. Aya ibaratian. Aya ibaratian. Kapag isuwiso. Giya idin na imiyapas sa diyan. Agiyang kaya apiyaw na upama kapangangaol. Giya idin imiyapas sa diyan. Ay pangangandag yan na mapi. Apiyasok ikambalo yaw na panalas. Na di kapakayan. Nagiti kapag isuwiso. Ikaduha na di manggulawla na sisid na ad na miya kamungon. Ay niya bumatutaro apag yung kaya miya kamungora ka na miya kapiya-piya. Naya o kita kapag isuwisuwaon na paganayron. Mailay ka na tigaan nakataya suda ilawan niya na magbiya miya kamong kisid kakati ko na miya kapiya-piya. Ator niya ayam ko pupugator niya na sulapad. Na isaw to kapag isuwisu. Padapad na lagi diyan na pengiraw siside na miya kamungura na malaipira. Ada na tubangan na katawa na kanuto kana ba pure miya kalalay pira. O di na apya pa na miya kalalay pira kana aba niyang pambagan nakipanubangan yan. Natiga, bakalaan niyo ro, nakakatawa ni Wada na miya kamungo, na makaangkus-angkusan na makabubulubugan, nagiti ka pag isu-isu. Pamagumpa, toto, sa madaling salita. Bineso ka pa magumpat, gusto ka pag isu-isu. Na, sama na ya. Kaya itong awanta, no, ayaman, sabab akini paliwatan ko ulan-ulan Ramadan na antano mabaloy ang mga tao makatiknaon agyang kanan kabaloy niyan at titu-titu manananggila sa dosa. Mabaloy sa kaniyan ang maalakan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Panganinta ko Allah apala-pala tano din ng baloy maalakan sa iko kanan tano Arabul Alamin. Hindi ka ba yan lang ano mabaloy maalakan sa iko Allah? Palaya ka no? Alhamdulillah. Panganinta ko Allah ang baloy tano maalakan. Baloy tano ang mga tao adi imagurad-urad sa eko mga pipi amal. Mabaloy tano ang mga tao at di niyang panggalbakan so galbakyan o di mabaloy suas-suatian sa eko kadnanian Arabul Alamin. Allahumma amin ya dal jalali wal ikram. Umaniisar kita nun na igira lagi dei Ramadan na ayapato na adan akatano den kapipiya. Seeko di ikapagusaya umangandauan o agama tano agama Islam. Kami akaragaragan amay ka debu abatano ron keswa. Ano din yung mga pagariya aaya pinakadaalawan yan amapiya nagiyang kuto akabaloy tano apagana din tano so agama tano agama Islam makamatano sa iko mga turugan tano na adan amapumagusay ka sa iko pamilyang ka sa mananan na atano makaswa mananggila miya karaya-rayag agyang kanan akatir o Allah subhanahu wa ta'ala katawan niyo inutano
di pamuasa kakagian tano mabeloy masanggila nakagiya suman sutaw amias sinanad agiyang ko to aginawa niya na kung kapanang gila nagito itig tano may to ikaribatan sutaw mananang gila lango-langwan mananang gila na may tak ikaribatan na langwan adi penang gila na ayadan kadaklanon na pupakada panas sa si isa dunia na ayamalaan na pupakada panas si isa alungan amori na anda din ikapakaulad o malama o kapanang gila sa dusa na si eko kapagingad mimbaloy mga ori panwallahu ta'ala asud ikapaginataw na malabud adiran di ka pakasisinabuta kakagya palaya mata umanang gila igirada ka pananggila na miya kada kalawid akal ilani man ino ya madakal awid akal sagiyang kay ingedatan waranaw aya po din nagalopo ka so adun na pamilya niya na dumakaw man apa nga ipasaya ano ba man matero agiraw man ino to kagi yung kutwa da ka pananggila na upama ka mambiya tatano o ulan na Ramadan na miya ka simpit agiyang kutablangan o simukata si iko kapapagingad belangan o simukata si iko kapapagina tao si iko dunia sama no to na ayadan onda siya na malintad tano ino to di pelintad tao kanya di makalaso simukata eluminio subabay nambabang kala sa kasasawaan na irakian napakay na yung mama namiyasa barang ang ginawa niya napikit na yan at ligsiyan sa ngaya mga ipanggi kanya da ka pananggila kakana ba aya buwa pananggila nagyang ko tatikitan makapamukag baya buwa pananggila nakapamaganta baya buwa pananggila nagyang ko takapanutia baya buwa pananggila na supya kasisingay piya ka gugud Mangori panwallahu ta'ala ayang ikadua nagyang mo tatingin na asyamu tarbiyatun ala sabr wa indibat wa taqwiyatul irada so tingyan suka pamuasa na ipesinanada sa amranao ayang maranao niyan nakatigr kapentang Suatingin suka pamuasa naginan na ipesina na diyan si ikotaw suka baloy niyan matigar agugiyang kotowa kang guna na uwas si iko ginawa ko kapakabeger o tindeg igira di mamuasa na pagkabagar ka sotin daga sa apya ay kadakal may bubetad sa napanganang kanading kaden kepikir ubakaon ken mga pagariya gititigatan wa pagkabaloy sotawa pagkadisiplin aginawa niyan di imam biata so ginawa magagenggen so ginawa matitigrian sulang ulangwan abaya aginawa niyan petaya ongos, petaya kawaw, kebaya mamaganta, kebaya suruyan, kebaya bastos sa katero na matitigrian kaki di imamuasa. Aya ikatalo natingin na asawmo tadkiron bihermanil mahrumin. So atingin suka pamuasa na papakita demanian Kutaw agiyang kutuwa karo rumasay o mga tao apok kemermeran at anay niyan. Ikira lagi dia apok keurakan na pikiran ka. Ina duen niya bes mga lulutakan adi pemakakan. Adin din naman kesalaka atong anay ta aka memermeran kawewis-wisan. Wina kana belang wana lulutakan na palaya karargenan. Wina nagketu na tawadin yan din nagketademan sululutian. Ada nagkesalak ataw ada niyan din nagketademi sululutian aka memermeran. Natatanong diniwa ino ini sungguh suka pamuasa kakagi apa pagitademan yan reka sululot taka akar regenan maragan aka pepekakanian.
Sa mga tawa pagkatanuman yan so kararaganan na ito so di makapamamagay sa panganangkan o. Lani man sa mga pipi ginawa. So kakaw mao Ramadan at tigin na mamamagay tano sa margas. Ugin na aya tama na kapiyan niya ni ginawa na malagi-lagid. Palay niyang pumbagan. Ay ginaman po nagyan nga pamamagayan na piyadir ka dumadait na basta pamamagayan na kababaya kang kumuha. Oh, ay gira step na mini video si Sid dedinar kianon ugin na aya saridutia nagatusan as saridutia. Kapikirin na ino to mga day anto na irarangit tiranrakan asa kang buimias sa labu adaw nakadawagi sa sariduto to. Niyang kabaya o na baga nakapia miyakwan yan ay hindi pa mamagay niyang paman. Mga pagariya pada sa paganas andauan o kapamuasa si kuulan-ulan Ramadan nagiyang kunto akabaloy o tao asa kaniya na magdamian so pakisugat ako pagarinian lolotian tunganay niyan kapag kergeniron kapag marmariron kagi ang kambaloy amala igagaw nagumala ikapdi. So Ramadan napapagita naman yan ako Muslim agiyang kutuwa tao amapay o makagabi na di makapita saka akaluluagan na kapadiin na kasutaw akararagnan ada naman ang katuon na katawa pengutang sa margas kakagiyas sumiyula de so Ramadan sa kano sinakan napakawatan ng kanuron wallah pida na kasalakap ada na ang mga tao as sulod sa Ramadan na pengutang sa isa kasako amargas ibramadaniran kagida sidi mamagutang sa margas na tigina di ako'y mantong pumagutang kasala ko to mala sa manaya kabubuga anakan dapat na miya kabayad ana makagiroro na andi ka po kakuwang ka kakumasoy akur kabu na kumiyasoy rumpaman at tingin na ino kapak na baga nakasunambar ka katawagang kabu inor kabu pangasong kada ke kanian pikiran ako na di ka di puasa na upama kamay ka magabinadabang kakilapis ano ka man pamimikiran na miyatangar kasi de inumiya kau tangkada nasuar ga sanggi buagun talo na ini bagay kaum sa tiga dani iman to na yaka pembagayakan na sanggi buagulo dani na ba niya naka antapan na apa da natigin na dani na uway bagay akong kaum doon nakakailangan akan ino ka di pa kapamuasa kaan nakakatademis sa mga tao agi kararaganan okay nakagiyas sa mga tao na dirang katademan so sabaad mga pagar ayam mo inigidiyang kau na so sanggibu na may gambeda niya na sanggibu bunam alin na to po edusa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayapitir yan na irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama rawahu Tirmidzi so Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayapitir yan na tiyan na pangapadiiniyo sumatatagus sa ikulupa kaikapadiikan umatatag ukulangit pangaling gagaw niyo sumatatago sa ikulupa kaang kanumi pangaling gagaw umatatag sa ikulangit hindi matatago kulangit so Allah pangaling gagaw ka no panganita ko Allah ta'ala palatanon mabalaya mapasangi ka pangaling gagaw oh insyaAllah insyaAllah alhamdulillah. So Islam natatano din niyo
Agiang kay agama tanwa agama Islam na kena agama akadeke. Kenapa ini agama ating tanwa kakaden sawalay. Kenapa su agama tanwa agama Islam na baaya mapipikiron naging kutuwa ting tanwa sakanian naging kutuwa kabaloy o manusia di magagama upama ka kiibarat tanan tetalemi kasih sawalay. So Ramadan nakana ba oras akapakatorog. So Ramadan nakana ba oras akadeke. Ulan-ulan akaprang suka sebar. Ulan-ulan akailanganon agiyang kuto akapakabeger agiyang kuto atindeg. Aya katero mga uungangan si ko mga Arab natigin na faman lam yujahid nafsahu hayhata ay yujahid adu. Saden sa tao adi niya na maperang subaya ang ginawa niya na mawatan din uban niya na maperang suriduin niya. Mga pagariakan si ikwagama wallah subhanahu wa ta'ala na aya ikapat na tigin na asyamu ta'arifun bin ni'mah. Suatigian suka puasa na mapapakita dumanian sukala ikipantag ulimo o Allah. Sukala ikipantag ulimo o Allah. Pada sa tabiat o manusia na miya kalubulubud makalipata. Igira na pakalipatan ka sumiyang gulaular ka o padagka amapia. Tabiat o manusia aapia so limon o Allah na pakalipatan yan. Na ayakater o mga uungangan natigyan na an-ni'amu la tu'rafu illa bifuqdaniha. Swatigyan so mga limo an-ni'amu la tu'rafu illa bifuqdaniha. Swatigyan so mga limo na diketukawan o tao so kipantagyan taman sa dimada. Gia kapagpakakan ka ko kapipita, kau tuilungan, kagabi-gabi, nading ka, maiinang ka, agiyang ko tuwa kipantagyan, taman sa di ka makaganda kapita, di ka makaganda kamutu. Anda din kasagad ka, di ka makapapita, di ka pakaw to, di ka idong maragong besu di ka pakakan. Miyak kalala besu limurakan wala, kapipita na salakawa ipapita akan kau tuilungan salakaw man agnakan. Lagit uig. Sa kano siya kakawasasay. Nadinga ketukawan sukalayan iarga. Kababaluin yan alim or kawala miyak kalala taman sa dimada. Ilayang man nandir ni kada iyan miyak kagirukan